Osofo be a friend of Pastor Chief Mensah, prophet. Mpesa Osofo sum me after promise me never bebre. O ka je so beto kai nyina ma me ka. Odi mbetu kwan. Obesan so ai. Ama me de akọ ekwan so akofa ne ma. Evidence ka se kra wo wanim, esi wo wanim se. Sama na omo bu no. Asofo no nketa no. O friend na so omo mra na omo tugu me so no. Na omo bu me no sa na wo gina ho. Ukọ asori ananse ukọ twempna. Media ne Savannah Safo. Me kanfo Jude TV. Ama obibia Canada ha de no a na hwede gi ani. Eho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso. Welcome to Social Media Trend. My name is Jude Safo. I'm not here say Obi, but I'm here to show you guys what is going on in social media. And then the embassy Bora antenna office. Abayo bi. I will say prophet Sofo Chief Mensah. Nimpra and no ne now, I would see a girl no story no any and some or can. Many me fan say alleged. Now, Besami Gina Asem way sooner, ya discuss a Osofo movie no. Now, and someone a Koswa, Mesram say, Omo money come no, Omo money daho. Answer na Macasa, a quite Mesram say, me and Bonra a year antenna office. Na case a course no. Na Omi and Putti, Yaba, not and some hono, ya twaso. George made the wood to Afarium. I could taste your busy. Hey, ready. Bueme woo. I am hello. Man is a boarding chair. Mama na me pa chow, ye friend me nana hima. I am my ito area. Pacho awie de boko amena enya boni bia ene se Osofo be a friend of Pastor Chief Mensah, prophet. Mene na tsena 5 years ni wagimesi oso obeware me 5 years ni o amena me da so ti honom afa kra de wono a ompese obi ware me obi ba me ho a Obebu makutia saa wa asore ho bia ni me asore maje so de oye ho onpeso ye me ho ade maame na enam nyina na one me da one me twiso hunhum mu ni honam nyina na one me twiso me da enti sese wa wo maame nware obi ba me ho soso aboe na obo makutia afa kra de awesi kra sa afa de o ma na asofo nketo na bro me Abromi amajese me hu nyina twitwa me hu nyina titi ye kwa sorry o Tuesday ya Agradaa we ye ana ye pon ye ame na ye pon ye no na se me de abario bi o ka me hu me de na ekọ akoma no na abario ne ma me yare no so okwa ka che na okopeska bi won ho eno ni ono na frɛ me nyese bi a me kra na me kɔ no ho no ma na sese ono na frɛ me sa memra ti me kɔ ye no me de agya ma ka che so ma me sika na sika kese na ka me fanye me fa nko me kwanso me fanye me mai majuma sika na onpeso ode mame edan an ko so ha ya mame a promises be bre na ode amame mame na oso obeto ka mame ode mbetu kwan afen so be mame sika na nka me de dem de akokwanso de ya majuma mame na obeje de say 5 years ni fi numuni matsena ho be pem sa brain papa ya o mame nwe Oma me nware obi kura ka so pepe obi kura me boyfriend na me wo boyfriend me date na me ne neti nno ka chen say boy ni niska nti boy ni niska nti no ene de ye ka sika ye nka odo ana wo gye me free boy nsem titi me ni boy ntem ya ama ye say matena ne ho saa bepem enei amena afekwa de ama asofo nketo na abro me enti
Mami na me de me osum me. Promise odi ma me nyina oye ni nyina so ama me. Because me ntimi tan 5 years. Abrekwa abegima tena ho a. Wa ware me. Osusu a o ma obi sa wa asan so ma me kuna na me boyfriend obeware me so. Asan so dey ajai me. Ntimi ma ne mfa ne hu ni saa. Eno ntina me de abedan mu. Se wada roma, ona odi ahiafo asem. Nti di ma okwa soya na okotwempna. Mama na mba cho nyesa me kotwempna. Mibusa ko samese. Okọ asori ana wanwanum asemo. Bachan. Okọ asori ana se okotwempna ana se okope ekunu. Mama na mba cho da bi efisa na me wo me serious boyfriend class na me kwa asori ho. Idinti na kwa asori ho. Botaye bentina uja waso semuko no mpaibo semuko ne de menya huni botaye ben na esi wani sunti a wo de call se wonyame fie se wo kobọ mpae. Mama na mba cho dinti a me kwa ne se sata me boyfriend na me ne wo ho no na me pese boy no dey eya me ho ade ntenten afa susu no na wasanse wawie school afa wa start adwuma ne sika so asaba tina pese wasanse ye bibi sa dey ema me nti me kwa asore se de be ya ajabo no betimi aye me ho bibia ntenten eno na ma me de call ho ti butaya esi wo wani so a wo de call ne se ukomia wo boyfriend na wa ware ntenten eba ne se na wo ene wo te ha wiase nyina nim se uko nyame fie ena wo se unu Osofo de twempra eba no se uko ukuta bi wo boyfriend uko chim no se chim no why no onware ontentem ti wo botaya wo de call asori no eba no se na wo se unu Osofo ne twempra. Mama na me kai me ko se ka me boyfriend no eba no se Denesi. Na Osofo hu mi a. Susu fa mo ntwetwa Osofo no Tom. Mrs. Say, mun susu Ghana ma mun susu fa mo ntwetwa Osofo no Tom. Mama na we de ma fa me wan ko twetwi. Neba na say. Ono an say me ko bompa say me boy. Onyame moa me na me boy nya me ho ade ententem. Eba nse na no Osofo twempra. Mama na Osofo say me kunu me boy no oniska. Enti obema oniska na de yenka sika yenka odo yenka sika ana Osofo dada me say ma asante me dawo Chief Mensah Pastor Chief Mensah Osofo no ye den dada wo wo ye oba unsha wonya abofra ana wo ko nyame fie se wo ko hwehwe nyame anim adom ade bia ka wo de ho ama niema abobo se sala moye niema abobo so fast but I mean ganjo so nyame time yankopon time obi entumi reverse no and obi entumi clocking forward di onyame ka ena bam amaye fonto untumi ubetue kwa asori ho so nyame kan ya clock do entim meto so enya nia wo kwaka no ena bam na bam yemfonto yetrim di onyame ka ena bam Osofo timi say nyame timing about so ye permanent and perfect. So we could tell boy. Now cause Osofo na asesa wadwen say ene ye kesika yenka odo. Yenka odo ye kesika. Ye ka na sabre no pa ye na okobonya wo hin no no di san komoyi. Mama na cause I know answer na wunya Osofo ho kura nim kwan kwotara na nim no yase process mimi nko binti process amofa mu ansa na mako hu Osofo mu na munim tie banse no wakọ asori so ko bompa ye say o boy enware untentem a ukoya Osofo hu a wo say na ye keska ye ka e ban say mama na unim say Osofo no ntina omoye counseling ti counselor Osofo binom Asofo bi ya Osofo nyina papa Osofo ya ntro ya adwuma wo wonte fie so ya counseling kasa Osofo binom na sa de we so nyankopon waka wose mra ne bakwa wie ya hey ewo bible num ti enya me nwanwa ti eba da san nkyeremu ti mama na de ko ba ne say wo be ko counseling me de counseling no true counseling ena ma Osofo de e ka kire me
true counsel man de catch me say open me na obeware na wo ko nanim na nya da na me ko nanim no na nya da na na me ko asoro no to aso kakra se ma me na counsel de wo kwa because minimum obi kura wa asoro no mu a every week bia ye be ya asoro no every week bia sa mama no sister no oko sofo nanim sa so mama wo de na ka wo de nso ne ye party say ne sha obag mu ne say me call my boyfriend why am a wedding tentem and I say what ha say osofo ne wa twempene ba ne say mama na me kan yo say something otimi who esho ani no aka just say e bi a ho na wo favor wo ye nipa kese enti adom susu wo memu o say adom wo memu me nyame adom e wo memu afi me wa koma pa enti o nipa ehwe na etimi ka je say ye pe no enye say di fo mo say ma pe keke enti sa ni nyina no oka mama na mpa so me kompa bo ba bia prophet for no mu me amutimi say sa ade no so ye de e wo memu enti mi de minim say e bi enu ntine ma na ye de e kan sa asem no sa anti so for catchel say ukuta star ai ubedu achire tempna twen empna twen mama na sa Genesis to Revelation Yesu na no fa pa o Yesu oba ye nipa tebiem tena sasi so ti Mary Magdalene hwa mo na di Yesu achi men kenkan tro no ko hu se emu bi wo ho a Onyankopon ko na Yesu Kristo o se ne pe ti wako counseling na osofo wo se waba nipa fam ase pa jawo boy na be fa me and I say mama na wonu say na me sunti and I also say jawo boy na be fa me wo say na me nyae ka me nyae ananso wonu say aso prophet for no mu bi no enam sa hohon na ekita o mo na ebu ho no me sanya hohon pose say minim samuara nim kwan obefa so samuara yentem ono nim kwan o ti afa na me kai boy no kra within a short time ti usa say na twempena kai boy no kra biem usa say na twempena na me nti kra so fo ba akokra ye dey na me so fo ba akokra ye dey problem si ono ne ntem ma ne free ho me say ti usa say na twempena ai mama na ai asampna no na mo twen mama na sampla na mo twen mama na say empna de woni twa if dia na kire dia na dia dance say wona osofo no twempena me prove beyond reasonable doubt yes dia na kire say wona wo prophet o say osofo no mo twempena mama na empna no so kwa na mo twen no wen mama na say be a be fan say e be share ba bi ono mai bo an kai mu yetibi tuka an say be a me fan say be a ye call more me fan say China ya ko bi o na be mu mama na China mall say China mall na chi ho enuam ni odade sisi ho no me ye kuzo hota ye din area mo obi on na ye ko na ye ko chinchin ho ebe won so me fan say atonsu bokuro side ho no mo no mo de ka mu nko a me na relationship nka ena mama na afa so me busawo me say prove mama na osofo no wodin otimi so ne me da he fan na sofo no wo sia na wo so ne twempna e chese wo mpra ene papa sofo no mama na first kra no nanka ena no nanka nim ena no because na me dem pese me ware enti ena no de nanka enim na enim nanka makra but me tama me chana onya me ho ade a oye na dwe so obaya me ho ade so obaya me ho ade na bibia bebom ono no oso be mama ska anasa obeta bibia mama a na me spirit bi di mi machi e wo mabusuam o se spirit bi wo me fie enti e ma ne ti me nya de kese e ma na hima oni sofo na da na one ne nai ena no kra de ahyase na enim ahyase ndie na enim wo so ne twempra me say sofo no wo na da na one ne nai mama na me na twiso ankasa anya sa me twiso na tresai asa me na da me na have sex me na da mama na ka mu e wo ka mu na oba te se o ma ho kwan se ya nya bibia mfa wan to se kam na ka no ready mama na sa me da wan na mu nso me musa dream
so ye wo se bia wo spiritual marriage na da ye mu hu se obi found ba wa ba ye nim se sofo no ono wo de na mbusa se die ne dia dance die ne kire se osofo no da wo se kamu na o pakeka no no fa mama na de ntia ne se ba bia na meti na ho ye open pa no kure no so mo ya ade a mo tete so ati ase ena ba bi wonu mo kra ye hotel na abekọ na ho no me ye yi a enya ade a nipa no obekọ to me no me nso medwin se bia o cover no because bia ni din ntia na se he fan na oni wusia enna no mama na kamu na ede no ewen mo pakisi ye ko ba bia ye be pack ho ye silent ana say esuma na say ba bia ho no nye open no ho na ya na ye no ti uma ho kwai ma osofo fa wo kam mama na so odo nti me mama ho kwan odo nti ai kamu pa kamu because I na me dono so nti me dono pa adenti na me dono nti bibi obeka bia na me yo de obeka bia na me ye mama na adenti ana wo sa wo ma ho kwan se na omplada da no awja na chidi no fa wo kam onde onika so oniska na fa wo kam onu de onika say taxi ko be fa taxi de o no fa wo ne dem da no kwa de na ya satam no kwa me plada da no kwa de na ye me fan say ye fi ti o ko dem anamboa ti ade na wo ma ho kwan ma ye fa wo kam sa na me busa me no mama na de ntia ema me save na me save no in a way ni say won say nipa bi on my public figure nipa nyina ni mu no so hu ena nya onu kwan so ni sofo ana say obi a wafa oba oka mu asofo most of them say sofo ben na hu sofo oba oka mu dia say okay mama na ebi mo hono ma omo ye na ma sofo ben wo hu sofo oba oka mu mama na ebi mo yo ena me de me hu bi da me de ato me na me de me kan ada asofo bebre afa oka mu ana oh da so ka dia to na wo ka dia na se wo nyina so se wo pechini asofo bebre fa wo kem da bi mama na se ebi mu yesa ebi mu susu ye ai ebi mu susu ye kem pa se ono ane ka obeda fa wo kem space be na wo kem kire me kwa che se na wonyi watade kwa na mre kem die anande ye nyi atade mama na ka won se ka bo ha eso na chi ni se no seat da ho kese na ka chi seat kese da ho if you got me bu seat no ko wachi ka eso ana se ka to say ka ye heavy so no so was ka so enti ka mu mama na yan ka no kro se emma bi no so se yan fra wetimi afra se o bible no ma se ka mu one ne plan na se ni bibi enye wo ka mu amre o de fa to ye no microphone frɛ se mama na to sa challenge magana mai ai mama na de ta me ka se ka mu ni se na meti araga ho no ba bia na me dan ka be board dan num me kura me de ta kan se on han dan ma me no ma me skani bi na na enso e ma me dan ko mo be buye Dan Mensah also say me I've tried almost everywhere, kitchen, shower, living room except kamu uncle ya be man wa try baby na ni okay so ye fie kitchen shower uja space ho ba kamu de me hwe kamu sex me hwe space e wa kamu anana wia ade bia ye wia no na ye wia ye hu kokom aye na so ono no fa me nko ni fie ono so so ye be ma ono so fa me nko ni fie ana na me so me pene se de enti aka mo no me so me pene se bia ba bia ode be ko ho yo pin me bi ni se nkrofo be hu no se nye sofra na se yini eno nti na me so na ma me so me pene so aka mo no anti sa aka mo sex wo de wo share wo sofo no ka mo nko na ne sex how many times in a year wo so ne na tena 5 years. Pedro drop saying, and I would 5 years in Anticam. Mamma, I can't say I buy a false serious, eh? Me person me worry with your cam. Mamma, too, won't say I shall say no. Me can be said now and come in penny say a beer, a betting price and that on a crown penny, sir. But what I say, but Mr. Bedu, every man was a matina, and I'm some person me would tell me. And she said, as I tell the opposite upon the beer, young me fee. And as I say, and to come on as a beer nippano,
na so boy oya cancel kwa so timi jai cancel no e fa dan na chi say e ko so oba mu eno so e mama na ena ni nyina wonim na me wo ho ena so wote ho ah na me bu sa ade anya de sanke entra ho se wonim ena wote ho me bu sa oso me be hu ye no me be hu we nyina sa me kan say me say ma foforo ho de ti wo mu sisi e wa asore ho me hu aminim eno ti me be hu ye no ni nyina ka ho bi tan ame na me sa ma ni abere a me so say me ma na nya da nya me ntra mu mi kwase asa nta me de aba ha no fi se ni na muntam tete afikro da bi me fan say be say just say 2 or 3 months muni yen shamo dan tete ye because me still am chatting no ne e kasa boyfriend na chat na wo chat no say na quite say ma hu so osa twetwetwe mpra wo honom asore ho ma me na osa fa ma asore ho so na wo kan me de me say me mabi o pa metimi abobo mu nyina di metimi aka evidence be na kuta o evidence de ebi ni de me jina me ti ameka say me jina ho bobo ni din na me say evidence be na kuta wo a ma me na evidence wo de na ba na wo so wo hwem na wo ka cause wo ni nyina so a me eba mramu a metwe me ho asinche cause asori ni me nkobi wo de na aba na say minim say asori wo ofa we ubebu bodi wo evidence say wo hu say osofo no one sa omo a ubebu bodi no twempla ono mo twempla na ase me boa na se u pa fa u wi afa to say obi a wonim se me asore obi a no wonim me asore ho obi a nim me nim se wo ye den obi a nim se wo ye singer ne singer ba ko no ne twempla na de nya me no fe no mo mi eye wa singer ba ko so the blessing no wo se de meka che obi anya no na wo be fa ono kwa wa jaya asore no de meka che obi anya no na wo be fa wo ana wo ni Osofo no anya Asem obi a obebo ni din me gidi so ni Osofo no Asem a ka wasi abontene wo na wo say ana wo pesa wo de wo de no kosan enkofu atenjen okay say mama na say de me can na say it seems say you surprise say me nwanwa so Kristo ni ba wo so be ma ho kwan ama sa na ema na koso mama na me say ma hu de ye mi o me ja me boy na o kan esa no ma me ne me boy ne ntam tete ye no den na esia wone na tena wona wo so wone na tena 5 good years afei 5 years one ka hwe antobia wo sign agreement no contract obi na ne wa be jansa me ne me prophet ye da wo kem esimuntem mama na de esi entem ne say afa me ka chere ne say me pesa me yede pesa me ware enti so anya ma sha so ware me dia onya me kwan onsum me na sum no mu no na ono so emfi me wa na je so no emfi me na me so ma hu say afa oni nkrofo foforo yede e hyehye ho wati ma say emfi me no mu no ni nyina na me so me de mani ato fom na ma say hu say oni ma bi sa hyehye ho awo me de mani hu say so every day bia na saba no okonanim what you mean wo so wo sika what busa wo sofo na wo se wo ne ne twempran say denti na oyoza wanya kwan ne na di nkomo me bisa na onka hwe busa ne de no wanka hwe so me bisa ne say sesia no waje me atena ho emfie sei ni enti sei no me so mpesa me yede mpesa me ware enti ida sa obaya me ho ade that time bia o say ono say so me na just obaya me ho ade a na bibia bebom na spirit bi o me fie enche o say bia na na nye ho mama na anya sa na ne de age ho pa sa sorry mama ade na nyina mu ko sa ama Mrs. sorry ena nyina mo say ba ena nyina wa ne me da na nyina mu ese wa sorry ja woni ehwe ai ayejo ai oh koka kra na mhia de de ofeso yo hu bia ede nti what they are talking so in penny phone nim better say mama na pa chao me de ato asori penny anim setama ni ben no ye me saa no na fe na me hu de me nka ma asam nkyere no maka de meka bia o ka na me ka o se me fie tu me bi wo ho edi machi saa tu me no spirit na mpesa me ware afi so mpesa me wo na me se ba tu me anya me de ama wi woti me de ye nkrofo de mo ware
What me breaking Crawford de momo. Now why me? I didn't tell me kwa de me de won't me breaking mammy. And mammy they miss me to me worry and I say me to me at the end. And no na me ntiase mamma. So afi mma adwene ho ana afi so no so obi ba me life wo se nipa ne peme a asori ho kra no obi pese o ware me asori na be me be no pese o ware me but because of onunti no man timi anya antum efi se minim se me ne no ho ma boy no kra na dan for the di matam for ko me pa se me menya obi a oto nwuma na menya be me ati sese ena ma ware no be so me no so fo hihye ho enti be de na me ne sa nipa no so asa akwa date enti menya ntro na me twa o ma me na obi ni mi wa so Okwa sorry. Ada brother we ya, brother we ya. Brother na Osofo. Na why counseling upon. What time be? Say upon, me fan say pon date me pon be say 4. At least be 4 na upon. By upon what transe, ono ya cancel on transe we gina ho. O gina ho na o hye asori ma no. Into o hye o man to me fan say obey bibia be we bia na 9 de. Na abo. E bo so timi bobro say bo so me fan say be at least 9:30 to 10. They na wapon nti lady na me ne ko ba me na lady na me ne ko e no we nyina say oh ne number wo ho no ne number wo ho nti mon friend na me sasa me boa ti ma me na afa ne mani abre fi say nkrofo bebre wotimi break wo mo de ma wo mo be chesa wo ko ho de na si ma wo say o ma bo de na si ho ma me na me ko na me ka say ne yapon asori Yapon church 9 p.m. 9 p.m. Eko kakra. Enti yapon ye no na ga ne say ne maame yare. Ga ne say ne maame yare. Ne maame yare stroke. Ye friend Louisa. Enti ne maame yare na ma yes ba me chese ka me fa ne nko sofo ho. Said de be ya obehwe ne ntem ana say obetie na asem. Na kokwa kopeska because when ni sika kra o de. Oba shere wodi bedidi aha timi na ma me metena ho twen ya ka me kwa ka me kofi na metena ho twen ya enti de ofa cancer for no kono free cancer for no no mpesa obema na ko enti me kwa na me say na woman lady bi bae ena omde ne sika ma say onko no wa manta wa ma sorry timi na me say no me tiase because ma me bi ne ba bema ne ba boy aba omo ma sorry but ma je omo card ama omo kwa ko hu sofo na den na obi so ma sorry a ono de won se mo ma ne nko ti mi nti ase nti enumu asana ba ko no de olidi omo no e ba be friend say omra afede daddy so omra yes friend daddy to ombe friend say omra e na afede girl ne konti lady ne ko no na ko ka no ka che na me so friend me ono na friend me o ono na friend me chief ankasa na friend me ma me na mpacho tie nti chief friend me no ena me koe na elder na me kosusu asem no ho kire no na de me ka na chief nyama minti na ha me na me hu obi a me susu ma asem no ho a kire no me so me pese me ko ka abontim ko ka kire elder say elder say ni yo say ni den say me ni sofo wo ho me ni sofo chimp no me ni sofo atra osa sofo ma me nware ono so onya me ho ade o se huhum bi wo me fie on pese me ware on pese me wo enti se obi ba me ho a susu a eno susu a obebo makutia saa wa sorry eno susu a no asan so kan tie say menye dey ma me hu de menye no obi sa me say me gidi na me say sa menye ni a den na mema bebre wo wiase ana mema bebre mo ba sorry ha sofo nkwa no metima ba be ka che ne say sofo ene me twempna na sofo ade ti me sofo I promise me so be ware me ka che me plain so ntini nkola no kra ha me a omo ha me kra me kwa kan asimfi o ma emi minti ena omo yesa ti enfi o ti den de bro ne bai enti ma me na me ko ya no ga no ko na me ko ya no elder so gina ho o frɛ elder ti me ko na elder ena o se elder me ko na o se wo no aka che elder say o se me mpena no nya sa ana me se nya mpena nko akeke na me o ma me promise say o be ware me ama ma me na ona mama ma bra bon kwa ni mu say yo because o ma me ko no so won ware me ono so o ma me kwa ma me nya de meye obi kaso oba me ho a osibue so ati ase nti me oya na me se nya no nko akeke na emo promise me say wo be ware me ama matena ho abepem sa time yi wa aware ano wo so obi so ba me nchen a obi ba me life ma eno so anu apa me ni pa kro wo so mo obi an ware me gise wo na afa me te ho no so ye den so ahu eno ana me kan ho e wo nanim enti eya no ai sana obi nim sana Mabu Osofo bi edi enti
Obofour Mama na sasa no kan no nti aka me ba be kan no. Enti ewa eno mama na me de o kan san to o kan san. Isi ne ebo wo sa ne ebuza na long talk no de emfa moa bi ama wo. Mama na me ka cho me say wasem bi a wo ka no. Say wo ni evidence na ba mremu a yen ye ho free master station. Because aya yamo. Mama na me evidence pa. Ene ekoso e. Mama na Mr. Jane na ba ma ye bo bia o. Me kase ti ano no bo me. Afo so ko bo bi din. Man kase nti ano mama na. Man kase nti ono ta mama me ka o ka say wo no aka che da say se me mpana no na me so enye mpana kwan keke. Me na me kwa ka kire no. Na say ya mpa because I promise me say obede. Obe ware me. Ana mama tena wasa. Wa me hu so wa da bia ya wo se hu bi di ma chi. Ti den na si ye ohima. Den na si. One abo. Chief Mensah ne nkwala na abo me na Osofo no. Na Osofo no from mo. One e no chi. Omo bo den na agifiri ho. Mama na me phone. Ana afa me sika nso so. Misika. Usika sen. Misika me fa say misika de na shada no so. Usika sen. Na 275. Adichin wote asori mani binka say asori mpanimfo no. Wote obi nka obi frɛ. Patron elder no frɛ me. Adichin ye no. Elder no frɛ me no ka say opese oni me di nkomo. Emu hwan na woni na di nkomo a wa record no. Emu hwan. Patron elder na. Okay, me enti. Elder no. Patron me. Okay, edge line. Okay. Edge line. Okay. Elder. Mame. Patron. Me patron na se ankasa wo hin. Patron. Me okru. Yo obi afra me say o de sofo aba honum. Na mo fra mo nya no de fra me na line. But me tro me kra ma try na line me nya no. So Patron sofo be ya. Sofo chief Asem na me. The sofo chief abahin. Oyerepa FM. So Oyerepa TV so. That chief de woni me na Asem. Oni say me na twempna. Me na shawari am. E kwa me de abeto anim say me hu so ana say sisi ano o ma me hu de eko. Me so adi mat na wa. Ya dio, wa hema chi. Na chiro dada. Tata na ha me ka. Ni mo na wo ka kire me. Ni wo na wo ka kire me. Ada sa woni say no kwa na wo ho na. O ayi ni. Me kire se. Ama mo buru. Na wo ka kire me. Na wo ka kire me no nso no. Me ka kire wo se me bitsa no. Ti bitsa no no so se ne no kure. Ana me sa ba tu no se sa na tie da dance ya wo e kire se. Wo me ba ne bitsa no ma me ya dance no. Evidence ka se kra wo wanim, esi wo wanim se. Kama na omo bu no. Asofo no nkesa no. O fe na so omo mra na omo tugu me so no. Na omo bu me no sa na wo gina ho. Ujina me say eno de me hu se wo mo ye Kyekyeku ko de me ka me hu na me boa wo ho no mu wo do mo de ka me ni ka wo ne ye bibia no ifiri ka se no minimo we wo na wo be ka kire me na me ka kire wo se ma bisa me ba no so ntisa nti bi adanse na wo a e kire sa na wo se wo phone so ana me say na fa phone ye de bre me ye na e ka se bi a wo na kan sie no ye ti ma be me ne nka That's you. And see, 5 years in the 5 years in France, 5 years I know be dating. I'm in it now 5 good years. And so for somewhere easy say. And you know, crime, sorry, I'm not back at just the elder. But that is Mensah, I'm in the whole. Oh, I know. Yeah. Prophet is Mensah, what it is. Nana any pan of ya sorry wrong. And a woman to Africa, and we are where so name dear, we are where say. I saw a phone in our woman. Maybe I know can you I'm a back away in a children, wouldn't him elder. What's on an academy? Don't come back at joke. How many months in him? How many months? What you last? I'm going to catch out evidence now on the I'm Papa repairs, him. And I'm a crowd night. I say, they could have some board me on massage. I didn't phone me, I'm a catcher. Messica, my real, I'm a funny now. Thinking I win him. And I told you to my critic assembly to say.
no be ke ko na abra anya no kre Mommy worry asi and to be ma metina dey ato no so oba ti se me se dem ti menya be ma ma no pe me ti dey be ba to no so ana Nana Hmmm what dey me ehia say what dey be out the case na bibia ma no so ho now dey jai to ho nyame ya adomo ya sorry wie na me nya no a na kwa bi e be paso e na be kasa asoro wono kwa nyame nko a maka ma bi a kire wa ma o mi ni sa Felicia na ehwan blessing o mu nyina mu dey ti papa yi maka ni nyina a kire o eso nka ho hye no me nya we me dey maka ho bi na o ka wa san che me ni me o na deke wo so na company it's the deal to the first of the ka kire o ana maka to so mi sa na no ho hye asa bibi ni a no ne ka sa mi ntimi hu o mi sa no Obeka bia o se hu enso so sound draw no de enya case esa wo de ba asem a ye kan mo se asoro onum no de wo na wo na nya wo bi na ne nya wo this all asem ni nyina asem yeah ni wa wonim 70 chief dey chief ni bi no ka tere ni wa wonim wa da this all hey na ma ni fo am wo ho ehi fo mu nyina wonim even me na fo madam fo kra na me na fo o mu ya we Nanaima. Ada. Nanaima. Me pacho. Usi chief so be waro. Le chief oyere. Ozi chief ade. Oso be waro. Na chief oyere. Oni mi so oyere. Chief de mi so oyere. Because that time no ka tan so be waro. Sani re no so ne na jai. Ama o free ni fi o fra. Ama o ba free ni fi ho. Ama mo ko ja to a. Mo ko ja to na woni mo fra sana woni ho. Sa ko fa mo free ho. Sa ukra won no mo free ho na woni ho no. They say best say nya sana na ye ba ya na ho no no wa de wa sa ba ho no. Enti wono chief no so oyere asa time no ja to na no mo na ma. Ene no mo ko no de hu ja to na no mo ko. Ah that the kan ni nyina hwehwe asori pio no e papa ye no. Ene ne maame no. Ene nya de ko sana wo ho wante. One. No, area. And go to me, me. I'm a Jimmy Town, tell the worry me. You mean, yes, Minister, something on it, what come with the the bank patrol. Every afternoon on the Nasako Cabo Mudia. Something they are reconciled for my Cabo Mudia. Me 5 years now, I did not know. As a top of Pata will soon me. And yet you must have met some fight. Nankadis and I may worry, Bisano. Bisano, any Bisano. Only the one you are aware, and I cannot let you on. I'm at your 5 years to come and worry. And then my baby bank one more for me. If you could do a solid man office or one minute, then I was so young. Now that's the kind of way I call him. I didn't know for one and open the pa. And then I'm chief and chief. Chief Mensah, I'm not going to mention how it's our guy. Niña me ka ga da eh de na chief area and here dey mo ma ko kan ma sama dia and no ma bomu dia and me dey on pattern nso me simple as that and me ma sana ga dey so ma na kura no o wa san bia go beta wa pattern me na so wa so me a obeti me nka wo radio no so obeti me nka wo radio no so ho na ga dey no man kura na ba bro me na so wa shale ma na kura na so fo na e bro so me ro me ho kira wa ha I'm not roaming one slow. No roaming oh, my woman, yes, I dear. So I'm a soon. No, I'm the American one, my mammy, I'll bet him can. I will radio no so. And the best damage. And then, dear. Yes, I know, yea, move back to my soon. And now, yea, no one will come at them or no one will come at them or Tuesday, no more woman, after ne, or beyond friend can't she. Hospital, and then I'm your people. Jerry, and can catch them, and I said, Uncle took a gate in one of the people of the Shimitim Grammar Moon. And to one of the young Kupam Wame, and then let them know coming home. That won't come to home. I will be a who shade. And I can go no more as soon as I call Shewa or Trim to say, I'm a tickle or boa, because I've been coming with. Then I'm a year one year, and that's a way. Then I'm a deal with booming or bar or Babatia, Mamma, Sian, said to me to Gumeso. A boom, it should shimmy him to say, no one, I'm a coin, I'm in Mincha. Ben Sunny, I'm in Timmy. About and you know, it's Tuesday, and I'm the other in Bisano. And that's why audio, man, or so friend, or so friend, or your audio, why away, and see some announced on the bumpa.
and I come here and come up and I can come baby. Not to say, yes, a master of Banco. And chief minister, no one is a minute date. I saw you know when him. I saw the phone morning, you know when him. I won't want name. I hope I'm about no meaning. And the chief was in the made that. Come if I say, I'm not going to elder. 50 season on, I'm a bromeno. I'm a bromeno, I'm coming here to my Ukama, never cheap. Then it done open on cousin as a one say, I'm a moment. And another than it done open on cousins, I'm a moment. Then you will yet as a Uka. Yeah, man, and talk with you, Okazam. Yes, you can tell me who quiet before you get to the beginner. But what you tell me, I'm making it tell him. So, I can't be with them when I'm my Uber bread and bread. Uber the child. I told you. I didn't want to make a woman who quit. It will be another cat and natural, but if you are a sister, it doesn't do as you should. So we say, chief within the yellow jan on any yellow. The Nippo cat, if you have one, maybe a woman. Okay, but and today I want to turn and no more color. Dear, would I didn't no, I tell you, no, come certainly, and the body, and they will try the pioneer that in the old more than it's not catching, and no, come on, my tomorrow. Oh, sorry, you know what it is. I mean, I know what it is. There are no more quantum than no more passion and your name against you. Okay. Till way and come out near sorry putting for a D. I mean, talk one echino. Tokwanechino. Adiachi ya no kra na adiachi omo ntokwanechino. Eda frema na papa so person ni me di nkomo. Na me ametimi so person o tie ma no asem no o record no send ma chief. Enso me de me no because me say de me kan no krenti no me kan ni nyina de so obebusa bia me ne kan. Ah ni nyina I hope so no so record e. Ma me na ntinka. Enya ni da ho so omomumi a. Ntinka Tuesday no up to enen a waye audio wo asode pani me ka kire wo no say me ko hospital ni ade nyina be pem enen mon ka ho hwe monye ho hwe what me a report to police station so akosori ni abo ya je o phone ya je o sika what me a report to police station bia sa da say me ko asori wa ha mrante wa bi o ho mabo me mama na mba cho na wo say nka me call police station bet me sa adwene ho say but police station say me call report to kra na ade asa Mensah aje me phone sika kro bi man bi ne chia me lorry fe ma me ansa na metimi akọ afaka akoduru fi enti man kwa report him na secondly no na ma dwe me say me de asam no ko police station kra police station betima asam no bogos on be no ro ayi enti na me pesa me de be ko ho honestly na pesa me de ba Oyerepa straight na say bi say Osofo te wa onyo dey so for the so tie me a say the abuaka osimo say the mama na abuaka say ono wonti ye kra asori ma bebre omo beti obi obeti bia ono so say de obeti enti so for prophet chief Mensah ena me na hema ana me kan me say me ni na date wa promise say date keke wa ma me promise ma me na say me kan say wo say me boa ahu me ko prayer camp baby ana me ko baby e bon pa ye bia Asofo no mu hu ade ne de omo nyina omu hu ka omo yom so mu hu ni pastor asi say gina wachi ni pastor asi say ena so obewaro so hu omu hu e ka hye me nkom nyina na ti ko omo boa mama na ti ka me boa ti ka me ko asare ko say o bese sofo ye odai sana me peti say mama na mbese sofo say de waji me atena ho no ma bepem sa time die mbese sofo sum me afa promise me ne ma bebre o ka nyem so obeto ka nyina ma me ka Obesia fefedi enti na wo pe no. Mama na obetoka amount. Odi mbetu kwan. Obesan so na coverage ai. Ama me de akọ ekwan so akofa ne ma. Na me de aye ma adwuma nso. Chese sikentia. Na wo ankasa wo ye de adwuma. Mama na ba. Wo ye de adwuma. Mama na adwuma de madwuma bebreye. Me se wo ye de adwuma. Me tie minim se me sori na opa me ba adwuma Oyerepa FM. Me se wo ankasa wo te hoyi. Wo ye de adwuma. Mama na ba cho me beautician. Wo de ye adwuma? Me de ye adwuma na afi so me sister so. Wo ye adwuma no we? Your sister shop da me busa me say. Wo ye adwuma no we? So me fan say. Me ye adwuma Roman Hill shop ai mpaboa. Me tu mpaboa. Okay. Osofo bremo eh producer say offer prophet onyano wafra sorry penny for mo kasa ikura chese producer frey ye gusua ni nyina mu masaka chese onko sorry fie ho
yemfa telephone nya adwuma tiam se onye nru ho ti sofo obapa medawasi on de ya na meka nyina ne se se asam ma me we ka nyina se eye nokure sa de a na me se yenuanom asofo ye me yani na ho pa a vi se fidi sum no doso so wa mo ani na ho no mo a ne wo ba no ane ne wo kro no obi ankuni nanim ene obi ankuni nachi na obi anso nkuni na adwene a wode yedan wode ba wo nkyɛn ediase me yani yedan ɛda wo awo papa na wafra ye no fisa wo wi yi a nya hyenhye nyina na yeska wo wi yi a na ade bi ato aba bɛkye wo sane wo ba bi a na nyadan na ensane so ho etimi de mi kan nyina ne sɛ asɛm ya ma mi kan ye nyenya asɔfo ankasa nte wono nanumu asɛm ya frɛ na ye nya no etidi me pesa me kan nyina ne sɛ yentimi nyina won kan positive sɛ na asɛm no ya gye asɛm na ma me ne ka no atum yentimi nyintum saa ai ye gitum saa enye yie eni nti de me kan kyerɛ me nuanom asɔfo ne sɛ afɛdi yoye adɔso enti yesu ye me yani na ho ne ye wi ahusu yie na nya hyenhye nyina ana oba pa yeska adwabremwe yenuanom ma mo kwa sɔre yenkata ye papa ne yenuamemanom asɔfo bi enioma ɛtan ya wo mo ɛyɛ na ukwa asɔre sa ukwa pade wo ho asɔre ma ode na akɔpɛye ade a wodi kɔ no na wunim wa ne wo tirim enti ukwa asɔfo so ɔpɛ wo no sɔfo unua be me bi saa te sɛ unam de ne ba yo me ne na tena se atwempren fie nan me pese oboa me mpaibom no ye me ho ade me ti bɔne num se wo se me nsan free bɔne no ansa metena bɔne num sɔfo ɛno de me nyɛ na yeka sɔfo sɛ wo yire sɛ oni yire ya na me bisa sɛ asɔfo binum a ɔmo nso te hɔ papa ye ne die buo ɛna ɛma no na da bia ya no ma be ya cho yenua ne yekuru ne papa no asɔfo bi nso a ɛma ne kwaya sa wo mo ntimi fo ma kiri nka fam no nso ɛno nso wo mo nya nipa te sɛ saa asɔfo binum a eti sɛ yesere ye di nyame nwae kɔma awurade o ye besere obeka sɛ na asɔfo wo nya nipa ane oye nipa yesi yenhwe papa ne yensua yankase yenhwe bɔne ne yensua yes leadership by example enti ato ohwefo sɛ oba bia kɔ ne nkyɛn yenua yi nkasa yam na me kyerɛ yi obobo ema bidin sɛ te saa sɛ nte saa na yemfa nto hɔ na ye bisa sɛ so ɛyɛ sɔfo wɔ yire oni bimpo na sɛ wɔ fa saa kwan we so a ɛbɛboa asɔre ma yeni nkom sɛ bebre akyi anya no na de ɛbɛkɔ ba bia sesei hwɛ de wɔbɛtena nsɛm a wo kan yo emfie num bɛma na wo kwa no okura wa na ɔno okura wa no bɛma no wai asɔre num onkasa yem kyerɛ so obi aka so ɔpɛ ɔbɛware ɔse daabi so sɔfo ayɛ hyehyɛ pa no nyina de agu wanim na wɔse yɛ hyehyɛ pa de gu wanim no abɛmu ana ɛnɛ na yere ti a ɔbɛyɛ dan so wɔ yere de a ɔti ɔbɛyɛ dan sɔfo no ne sɔre mate a ɔmo bɛyɛ dan na sa wo dam wɔpɔ sɔre wakɔda wo dam wo chɔɔchɔre kunkuru mu a ɛma yeyiyi ɛmɛma hwea no ɛnyɛ wasɔre dam wɔ nkwa na bi wo asɔfo bi apɔn wasɔre ne de ka asa kɛse na manajo ya na najo ya na mo pɛde asɔfo no mi bisa mo asɔfo bi nom anajo ya na mo pɛde wɔ abɔnten bia ba hɔ nom ayɛ ɔtena bia no Kristo ni tena fɛudifo tena brɛ sabi mpo ye ne ye nkwa asɔre dam no ye kwatere bia ba hɔ ne agye dian ye wɔ ye nuanom ɔmokɔ bia ba hɔ na Kristo ni sɔfo panyini ya wukita nyame nwae o kyerɛ sɛ kuya yamfa na nsi ha aha de mmoa ani nyamesom no ɛhɔ no wo kwapa de ye bɛsrɛ ɛsa na asi egu nyame anim ase wɔn na mogum ho anim ase o that's it eno yɛkɔ mama na mpacho me last word ni say asem say o kan ekoye sofo asem obi ti hono ma na ye ne na adwobe ni say asem we de ni pasme so ntumi nye sofo de ntumi nye na so mama na de si ya
sɔfo timi maame ɛda abɔnten ɛma nka saa da no betimi aboa me o scott mi lodi ne magu kam de koye adoye man krofo nanso me sɔfo timi hwɛ me maame da abɔnten abrɛkɔ ɛda ya na me pɛ ɔyɛ dɛ wan han ama me ti ba me na we nyina mu no me gi sika wɔ sɔfo hɔ promise ɔde maame nyina nso so no me gi afri no hɔ because me timi waste me time wasted years just for nothing. Mpacho ntimi meji sika wono ho sika nso a meji no 5 years no meji 1 billion okaso odi mbetu kwan okaso obema me car afa esusu no obesa ma me sika ma me de akokwan na 5 years wanye we nyina ene na nsofo no anti ono mi tina mpesa me so osum me na me kom baby no enti so ono me dia ese se osum me na me so me kom baby ma me na yo mate producer de onam kwan so say adwuma amode amaye no awusa weri ansama ekoso na asama na pese mekanie mesre asofofo no mo se empanyfo bi a mo hwa me de bia mo fam to me fo se mesre mo se aya mo mama ni nda ho because answer no baby bi no na efride nyese meta eye prophet chief Mensah achi but meaning dia make up yobu ho answer no baba out be ka bibi no na wati hatia because we tie ne kase mo se me kɔ asoro wa obi aka sei na kyerɛ me na say sa oni akɔ na kase obetia ha nti wo ba oni break bia asam na yasa se won kan no no ba be ka wa do say until now so de nya de se on ma full stop won se me ho nti abusia weni ensema ekoso wo social media ti se ne ya no hwe message subscribe channel na fa do to all some next video bi to na won sa aka e dia de family Jude safo peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.